Okey, kalau pagi-pagi, kalau bangun pagi tiba-tiba berdebar tu okey ke? So tak okey lah. Jawapannya untuk Cik Abang Win, kalau berdebar-debar tanpa sebab. Okey, contohnya kadang-kadang kita ni kalau jantung kita laju sebab apa? Sebab kita terkejut, betul tak tuan-tuan puan? Tapi kan, tiba-tiba bangun pagi, yang ni memang berlaku ya, bukan untuk Cik Abang Win seorang, yang ni memang berlaku juga kepada ramai lagi orang yang mana okey kadang-kadang bangun tidur tiba-tiba rasa berdebar-debar tanpa sebab yang kan. Okey, duduk saja tiba-tiba rasa berdebar-debar. Okey, tengah tidur tiba rasa berdebar-debar. So itu adalah perkara yang tak normal, yang mana dia boleh merujuk kepada masalah jantung lah. Okey, yang mana berdebar-debar ni sebenarnya dia banyak faktor tuan puan. Okey, berdebar-debar ni tuan puan sebenarnya dia banyak faktor lah. Dia boleh jadi sebabkan masalah masalah GERD pula. Boleh jadi sebabkan masalah anxiety, boleh jadi sebabkan masalah panic attack, okey, dan juga boleh jadi sebabkan masalah jantung. Okey, yang mana kalau berdebar-debar tanpa sebab, tak terkejut, tak apa, tiba-tiba rasa berdebar kan, bangun pagi kan, kita baru bangun pagi tiba-tiba dah berdebar-debar, tak buat apa pun, bukan kita lari pun kan, tiba-tiba rasa berdebar. So yang mana duduk saja pun berdebar-debar kan, tak buat kerja apa-apa pun berdebar-debar. So kena buat pemeriksaan sebab dia boleh merujuk kepada masalah jantung lah, yang mana tuan puan yang ni